Abusia, finally, Ghana police and Nigeria police teaming up. Mena make us say, ye mami or those screen you ya rescue no me. Sure say, Obekai mami video be gentle, ha, be trendy was social media, mami nani pa bonifo bi jina no so desi kan brantam. Yantam jina ye mami so adwane naked. Ne no funi baby abusunya. Weni na ese so ka na eye kidnappers yi kire mu se mami frɛ na busuafo no onye eye 5,500,000 new currency no enfamenye sa mami ye betwitwa na siesin peace me na make say die Ghana police abechire mu se amakɔchi nipa bonifuo yi ewo Nigeria na ringly down de ohyehyɛ adwuma no oyoba me the videos ni exclusive details no ede ebro mesew se oba no subscribe no share na abusunya no etumi akwaso ayekese na before yebekọ yen 7 so no charistic company enti be enamienu a etwamuni about 2 days ago ni ana video ya eda screen che bibi ntimi mbo video ni bi mfa nchero fi se video ni in particular no hwe a naked video chese o madwaye maame hu ntimi mbo emfa nchero but o WhatsApp me ana ofre me am di bi ebe send wo please help me kidnap my choma kidnap me to Islam. Mama boys can family me Islam me pa ma chaw de nyame den Islam wat me pa ma chaw bi e be friend bia me Islam de munya kula mo bo am ho anu na mo family me pa ma chaw ni enyi me o me Islam me pa ma chaw why oh now you look. Your sister is here in Nigeria and she is kidnapped. You give me my money, she go. If you don't give the money, I will take the money from her body. You see this one? I cut it, I sell. You see this one? I remove it, I will sell, I will get my money. If I cut this one, it's a big money. If I cut, it's a big money. Hey. Oh please, me grow for me for my child. You go come here and sell me for my child. I don't know my idea. I'm meant to monk. My bukra na my show bufu. Mama was sending number somebody. You can say scanner said that it's then like I hold do it motivate for my for my child. And now me pa child found there be slow. Don't would travel for my child. Me for my child. So won't payment quite enti be 2 days ni ana ebeto odwa se ye maame ye oda oskun yusuo ya ye frɛ no eye amase wakwadu a wedding finchia aduasa enkron 39 years yese oye hairdresser obonu hu adwa ewo eye esuakwa eno ewo ebuakwa South municipality ewo Eastern region maame yese oho anoye adwuma che so ye hairdresser na ebeto odwa se maame nipa bonifo bi omude omumpa adwuma ye omache ye maame na ene video no so beje ntere ha no na akoye yetirimu na efize video na nkasa na ehu se ye no kuro se na ye adwuma nso na no mahihye oni ehu ni sibre ene ne bobra na ye nheda ehu nipa bonifo ya na ehye video yachi na ene otie video num kasa na chese nipa bonifo ejirimu se maami ya ye frɛ no amase wakwa adui onfa eye sika dada no eye 5 billion ene sika no ebeka se 500,000 Ghana cedi on fred ebusuan no mfa sa sika no emfa mbrenya sa de ma mi wawu wo monsem na ene ebra na nipa bonefo no omo kasa ni nyina no na sika brand sikan brand tam yantam na ejina ma mi so mo adwa no hu naked ma mi tese ne bia adaso a ma mi kasa nyina no osu a ohwe video no ending part no kora na obo se na tese sa na enye ma me ne nko a nipa bebre na nso no ejina echire a maame na na edu ni ten a chese ene maame ye disikan ejina no so ma ene ye se onfa sa sika no emfa mra asem no so baaye no ye wura Christian tete ye onu a o ye Ghana police force ahene one na police for adaroma omosi David asem no ye mane na ho omode omani be die chire omo hu se Ghana ha no so eba policing system ni security hu a ye super wine you na ye nto asoe nani asem ne bae no Ghana fo bebiri na kasa be gentle ha wo internet super ha wo social media ne so na ene yeda sore ya Ghana police service no de abeto ho se
ye maami a ne ye frɛ no ama Serwaa Konadu a wadi mfinjia 39 years aduasa enkrono no yakwaje no afre ye nipa abonefo yi ensem ene nipa abonefo na deda ho mu de mu mpadwuma nye na kyese mu de mu adwen ebedidi na eno na police fo no ekire mu se eye police aso eye a ewo Ghana ha ene Ghana security so eye ba ko a ye frɛ no national signal bureau na yetwa no tia e frɛ no NSB ene Nigeria police force na ka bo mu ma enne maywa mienu anase ye ma no eye maame mu mienu yakwakwaje omo afrisa nipa bonifo yin se ma yafa ho ache nipa maako wotwe 8 men no nam so police fo gire mu se ye de omo begina eye abamra anim na ntansa kwadu bi a wo ho bi ye de ahwe omani achi na bibia no atumi adimu na eye enkrofoko yi a kyese omo gange ye ma enne maame Konadu atumi ade no ho no anase enkrofoko a omo hihye adwuma no ma enne omkwachi ye maame Konadu ne maame fo kakra na ka ho no de no odi anim na anase ringleader no na oyoba na eno ana police fo sanka kire mu se oyoba ono de omochi no nano da enamienu na etwam no ana kyese omkwachi no ewo eye Nigeria biaya ye frɛ ho airport Harcourt International Airport ana kyese ohono mkwachi eye abayo ye ono na ehihye adwuma no kyese ore adwuma ye ni a ono na ahihye adwuma no manne a police fo kire mu se yakokwachi no na nidin ni de mu ohu pa ye frɛ no okoribe eye ejeme oba nidin edi we da so ebe de no anya sundue enti na kyese ono ana oye dwuma ye ni a ohihye adwuma no men na make say die a police fo kire mu se ya che no eni nipa maako wotwe a memma kentinka wotwe ano mo ka ho nyina no ye de o megina eye emeranim na entansa kwadu bi e wo bi e de ahwe o mani achi a eni a police fo wo Ghana mayade sanso ane yenuanom alatafo Nigeria fo monso mayade a police fo mo mayade ma kire se yenim mienu don eto dwada akade ba ko kele wule mu nya yo na abusia na de wo ni bi nu na ni nyina mu no Mosonfo Dan Kwesi Prince yedi yeni die chile na make say die ye maame ama Serwaa eyi bunsu wabeke busuafo nsema police fo chire mu se ebedipam de to aso bia no omode be betu yenim na yenso ye de ho ama ne bone nso no aba besom enti no mesrew se obema wo fidie no adaha na wa subscribe no wa share de ama me na de beto yensa na de beka yensa bia no be de bebrew na nso wahu de eko na before mekra mu ana meja mu amia kono Charistic Company Limited in Druze ameshane zaji capsules no kwaji bi wate se oyoba na wo hwe me utie mi a ma yade encounter from oyoba edun fichi kwachi aya na oti ya woti pens wase fidue nbro no so obi atumete wonka so wakon fichi kom moja nke chese efulo edema wo ewo nze bom ema eba nso anato 2-3 days etwa akwaje mpanimfo ndo ebi na infertility or prostate problems ya de bone oyobi ahona ni sa ta yade ebeja oso a kwaje mpanimfo ndo ebi na edo ya maboboso yi FD ayhwem age atum se eye opaduro to akofomasi ba stores bi ebenwa onsa abeka mpanimfo ndo yi amaboboso yi ebi mpanimfo numbers ne nso no ana eda uskunu so fa eni mpanimfo mo bonkomo twetwe nkomo na bibia no entumi enimu ye frame Dan Kwesi Prince na me adoma da se ne biem ebedi ahyiamu